o desidi non jon ƴettugo moto makko on o arta ɓay programme makko o laataki o ƴetti moto on ari ha e hoore laawol par ce que mo andu ko entre 6 heures par ce que ganani taw niɓɓude woto arɗo joni o memmini embouteillage o ƴetti moteur makko nun o ɗannindir takko ko laawol avant que hewto ne à 500 personnes merci beaucoup o ƴetti moto makko o ari o ɗannindo ha e hoore laawol o ari hewtugol makko ko dambugal o ƴetti moteur makko nun o puusi o naati o gaari moteur makko nun ko woni gaade ɗon ko nde cour kanko le gorko Ablaye ko hawjuno ko yaw o juuloya par ce que heure julde nde hewti o en accum tinno mi yaha mi juuloya par ce que heure subaka ngalla feƴƴide programme ngol laataki ko nde ɗum o Ablaye modi Ablaye kanko o ƴetti sattalde nden fi yawgo ko suƴƴette sattalde o arote ko ɓiɗɗo makko gorko tu waali nder ton bobo makko gorko mo o Hadiyatu heɓani mo anu ton kala musidɓe ɓe jommidiri heɓi 8 ans eɓi Hadiyatu e modi mum jommidiri ɗum wona hande de na duuɓi sama kala Allah addi tu wirtere nden min yewten ko ɗum Allah addi nde wirtere modi makko no ɓa hewti naati ko nde suudu o tawi Hadiyatu no waali o safula o tawi bobo no waali Hadiyatu ala ton o anni konto Hadiyatu woni par ce que mi yani Hadiyatu e nden du suudu konto Hadiyatu ko ɗole mi acci Hadiyatu bobo on ala nde ɗon ko noon to Hadiyatu woni musidɓe wo ko nde ɗum